ki pulit jong ka jala Assam ha kasmini kong kila kem ya ka we ka upisar ka Assam Civil Service halor ka jingdon kti ba ka don ya ka spa ka bom ya hap bat ka jing yo jong ka kenhun jong ki he na ka sel jong minti rang ba ka jala ka special vigilance cell kala lek kan khanraru ya ka jingsa jong ka hapo Guwahati kane ka officer ka bakartang ka Nupur Bora akaba kilayok kurup hadu kandai pu arlak tingka sapisa ba ki clear kiksa ki basyongdor hadu siklur tingka ba chipo lak tingka layok kurup ru ka jingkhanra ka jing sawai ka jongka ka Nupur Bora ka badai ka nongso snong jongka golaghat ka balarung saka Assam Civil Service usnem arjar kat kandai bat ka lasyatung kum ka circle officer hapo Kamrup district minti rang pa kajala Assam Himanta Biswa Sarma uloong pa kaladon hapo ka jingpegnyor hakine ki Henry Benai baladep aden pa ka jingujor bala keno bakal donti haki kambam sap ka bala penmi ka jingyakenat hakapaya dai bat ka kindau ka siap kane ka ofisar kala penkala ya ka jaka jongki Hindu syaki breu ki basubajur kum ka jingsu pisa hakapor balapu yaki hakacakalum khajana jongka barbeta ngilale da kepating persya yaka uloong kadon kecing pamsap kabala sapreng pha haki jaka lum khajana special vigilance cell kala pelong ru ya kecing khandra ya kajingsa jong ulal mandit surajit deka ubalakano ba ulong unong yarap jongka ubatrai haka office revenue circle kapadon habar beta une ubre ulasakano bolayo bonteli kijaka hakeleng kapar beta kacing ya trilang batka Nupur Bora katba kadang don hangstay kum ka officer jongka sarkel